Тетигиндеги көкатка 130 миң сом соода болуп жатат. Азыр айландырып ар жагынан көрсөтөм. Талашкан эч ким жок. Түшүп берем, böyle айтып бериң. Мени карасаңыз. Мынандай байке. Мына азыркы көкат 130 миң сомго соода болуп жаткан. Да соода болуп аткан талар. Men buga ochiqini aytdim bo'lganda. Ömülde barı beret turgan. Qiyladan beri bozorga emi chiqdim. Shu o'ndi menga shuni ol, sen 10 ming ustiga berdan ol deb aytib qo'ydim. Qancha qoldi dedingiz? 130 ga menga tushdi o'zi. O'tiga berib o'tam. 110 qoldi dedi bo'lbo'sh. 110 qoldi toruni. 2023 tay. Ömülde barı beret turgan aka. Berem uka. Bering anda. Razı. Mana kesh chiqana mana ukalar. Mana shular menen o'ynasın. 110 go al deb atыптыр могу тору тайды. Ben bankına fark olmaz. Yok sen öyle tırnak öyle. Ар тайды айландырып көрсөтөм. Азыркы соода болуп аткан тайдын арт жагында. Но сатылыптыр. Шептер баасы канча болду шунун? 80 миң. Кунанбы? Bundan 80 mingге satılıptır. Erki bayki öz algan okşayt buna. Boyu 1.50'den ödöt. 80 ming so'mgo alıngan. Qanchaga beradi? 1000 so'm so'rab o'tam. Ancha g'am etpengsin. Eközde alış-beriş bar. 1000 so'm so'rab o'tam. Qo'lim menenmi? 1000 so'm so'rab o'tam. 1000 so'm tushirib berib qo'ysiz, rozi bo'ling. Bazar tutat beriniz ham. 1000 so'm so'rab o'tam sizdan. Ko'p kilo so'ragan jo'qman aytganingizdan. Rozimi? Kepsiz. Qancha oldu shunda? 129. Qo'lim menenmi? Qo'lim menen 129 ming so'm oldu. Qo'lunu erkek qo'lun. Pazarın ayağından o dançak 250 ming so'mga satıldı. Ertemini 300 deb atkan. Azı alıstan жақындатып көрсөттüm. Alıstan qarana monday oldu. Soyongo mына 100 ming so'm болуптур. Bundan eкен 2 жаш. Boyu 1.45 жогору. Просто ети аябай жакшы экен. Базардын аяк жагында ушу сатылды 100 миңге. Кептер канчадан сатылды? Yaşap kança aldılar? 70 ming so'mdan satılınıptır. Taylar eкен, bular paltaraşka bir yaştan ötken taylar eкен. 70 mingden. Satılgan bir soyğongo 94 mingge satılıptır. Boyu 1.50'ge jakın. Üçtü aytam eкен. Ha, 1.50'ge жетпей be? 1.40 eкен da boyu. Üçtü aytam. Assalamu alaikum, жылкы сүйүүчүлөр, урматтуу биздин мекендештер. Бүгүн 15 сентябрь Чүй областы Сокулук району Сокулуктагы жылкы базар. Видеого класс бастырыңыздар тугандар, сиздер үчүн мына келип атайын жылкыларды бир сиздерге баасын билүүгө жана жеткирүүгө келип калдым. Онда азыр соода болуп аткан жеринен 100 канчага чыкты? 100 эле турат 100 боюнча. Торга? Оо, 100гө соода болуп аткан могу торутай. 1 жашта экен, жанындагы торутай. Булар соодасын кыла берсин, мен башка аттардын маалыматын жеткирип берейин. О, балбан канча экен баасы? 200 дедиби? 170. О, 170 бе? Сиздикиби? Жашы канча? Жашы 5 асый болду. 5 асый. Жазга 5 асый. Жазга 5 асый. 170 миң. Немени айтыңыз? Номериңиз барбы? 705 0705 72 92 92 92. Бирекчү деп койчу. 5 асый экен. Жазга 5 асый. Жазга 5 асый. Бою 1.60'dan плюс минус тугандар. Байкап көрөсүздөр. Болду. Негизи жакты, мына ийикти жакшы жанат экен. Көтөрөт экен. Байке канча деп атасыз атты? 180. Жашы канча? 5 асый, баасы 180 миң сом экен. Байке, номериңиз барбы? Номер жок экен. Баасы 180 миң сом сурап жатат. Жашы 5 асый.
Так. Ana 110'ga kiminiz alsanız bana ters kılam. Bunun paka bağlı atacak no taydı. No atı sırap koyunç. Al bunu kança da odası? 180. 180. Jaşı kança? Altası. Altası. Ulağı var diye ötkansa? Kazanma var. Kazan ulağı kanlar. 180 bin so'm. Nomerde aytınız? 0702 0702 87 87 56 56. Jandağı dançak da sizdika? Dançaktın jaşı kança? 8 astık. 8 ası boyu? Boyu 1.65'ten 1.70 geçeyim. 170 geçeyim. Anın bağısı kança? 300. Na. No dançaktı görünüzdür. Joğun jol bu. 61-65'ten 1.70'ke barıp kalat deydi. 8 asıyımda. Bağısı 300 bin so'm sırada. Dançak izlegenler bolsa. Na. Bayqap görünüzdür. Butları. Na janvardan turgan turpatı. Ulukbayke, jaşı kança? 40 жылқын. 2 5 жаш. Бағасын қанша деп отырсыз? 100 қанша? 150 мың сом. Мына 40 жыл кезеңдер болса, ал ақшаны көрсетсем. Номерді айта беріңіз. 0707 94 95 15. Бойы 1.55 плюс минус, а? Мына бағасы 150 мың сом тұрады. 40 жылқы. Жақсылап байқап көресіздер. Азырда башқа аттардан маалымат алып берейін. Так. Мұны көк атты көріңіздер, байланып тұрады. Шол 210 мың сомға сатылған. Теңдегі туалеттің астына байланып тұрған ат 210 мыңға сатылған. Аттардың көбі бұл жақта яман ішінде тақалатқан жерде тұрады. Так. Дос, құдан бы, тай бы? Қанша деп отырсың? Bunun bağısını bilip etken. Bundan okşaydı. Tak, bunun жақта da bir jayda qap turadi. Bağıсын qancha dediniz? Satılbayбы? Satılbaydı eкен бұл. Болды, тақаланып кеткен. Так, бұл жақта дағы аттар тұрады. Дос, мен тұрған атың қанша? 150. Jaşı қанша? Mına atın jaşı қанша eкен? 8 yaş. 150 otası pa? 150. Mına. 150 мың сом. Бұл торат қанша екен торат? Бұл беле 150 мың сом. Қанша jaşı? Так, мына біз тұрған қыз мен тұрған жақсы екен. Оны қанша? 500 деп атты беле? 500. 5 yaş. 2 asında. Молодец. Так, onu aldı sütke tatmayınç. Çıkartmayın. YouTube. Uşul attığın nomeri var mı? Nomerin var mı? YouTube'a girip koy. Aytıp koy, bak dostum şu attıkta çala turgan. Attığın yaşı 2 asında. Boyu da boyluyla atken. 0704 94 99 88. Bağısı 500 ming. Bağısı 500 ming. Бұл жақта да бір жақшы құлынды бе тұрады. Құлынды бені қанша деп отырсыз? 150? Құлын менен 150 мың сом. Саған ба? Үріптері да жақшы екен ба? Үріптерін көріп қойыздар. Саған. Құлын еркек бұр қачы ба? Еркек құлын, Bağısı 150 мың сом сұрап çıtağat. Nomeriniz var mı? Girisi koyun. Kulunla meniki neyiz? Kulunla sizdik öyle. Kulunla. Oldu. Atak biyesimen 150 мың сом сұрап çıtağat. Kulunla özü 30 мың сом kendi. Kaysının bahsi üst etti? Salatoy. 150 degene janağı. Jana tor attı, kazan ulaqtın attı 180 degen jana nomerini alğamın. Аты оқшайта бұл дағы. Жер чаңып кетті ба. Мынау сары түстегі саман сары болған аттар жәңгі жақшы барады екен. Салып көріп жатады. Жашы қандай бұның? Құнан. Бойы қанша?
Kunan mingi eкен da. Boyu kança? Boyu bilmeyim boyu. Boyu 1.55. Ben öyle olmuş gerek. Öyle olup kaldı. Basıçı? Vallahi 180 bin. Bası 180. Nomerde aytıyoruz. Sagılgan. Aha. Nomerde aytıyoruz. 500, 0500 49, 49 96, 96 24. 24. Şuna baylanışaslar. Paroda qanday? Arada sol kroplar. Polkron ya. Polkron eкен. Na, burtları. Так, onda da bir toru öspürüm turат. Şunda görsötüp koyun. Öspürüm izleyenler bolsa. Çalışpay eкен. Bunun jaşı kança? Jaşı 1,5 jaş tay eкен. Na, kurç. Görüyorsunuz, kuyruktagı tarmalların dağı dile жазылы eкен. Boyu kança bunun? Boyu 1.50'den öyle. 1.50'den öyle. Bası 150 deniz mi? 150 be. Bası 150 mi son? Yakın diye. He, numarayınızı ayıp veririz. 772 0772 95 95 53 53 80. 80. Da. Bayqap görüңүздөр. Азыр акчаны көрсөтүп коюн. Jamal Курч экен. 1.50'den өтөт дейт, бирок тура эле экен 1.50'den өткөн. Бою чоң эле. Куйруктарына тармалдарын жакшы жазылы экен. 1,5 жаш экен. Так, дагы бир өспүрүм тартып койчу дейт, мындай узун, суагай болгон өспүрүм экен. Жашы канча шеп бунун? Bundan azırkı jaşı bundan geliş жылы kışta болот дейт. Kaynatып көрсөтөйүн. Boyu kança karası şunun? 1.60. Çetilesez? Boyu 1.60 ken. Hazırda kardarlar kızıgıp жатат. Azır nomerini alıp koyun. Uşuna uzun jakşı kunanlar izleyenlerge. Бұл жаққа қарап тұрыңыз. Болды, ошында қарап тұрыңыз. Бағасын қанша дедіңіз? 200. Бағасы 200, мына төштөр, бұттары. Башы көздері. Бағасы 200. Номерді айтыңыз. 226 0226 11 11 03 91. 11 03 91, ha? Мойны uzun ұсындай өспірім алған не olsa. Көріңіздер. Тартып қойынша, шептер қанша олды шол? Қасып қойлы қойынша. Тартып отасың ба? О, тартып қойын. Қанша олды? 72 oldu. Мына 72-ге сатылып тұр, көріңіздер. 1 жаштан өткен тай. Бойы 1.40-тың керегі. İşte ба? Кече көбүнчөсү кулундарды тартып койчу деген экенсиздер. Мына базардын баш жагында кулундар катарынан байланып турат. Баалары кандай экен билбейм. Elipte malları görüyoruz. Kулундар канчадан экен, шеп? Bunlar 45 mindən surata düşürüyoruz. Jartısı urgaç, jartısı erkek. 45 миңден. Жарымы ургач экен, жарымы эркек. Кайсысы эркек ургач билбейм. Баасы 45 миңден да. Жаңы жердики. Жаңы жердики. Азыр кесе виноградка барат. Виноградка барат экен. Общий бир 20дан өткөзүп окшойт, 20дайбы көрүңүздөр. Ушундай тай издегендер болсалар, мына байкебиздин номерин сурап коелу. Шеп, номерди айтып коюңуз. 224 менен. 0224 24 24 05 05 14. 14. Канча баш бар бу жерде? 20 бар. Бул жерде 15 баш бар. 15, а? Мына. Быйылкы кулунду кече комменттерден окуп калдым эле. Сурап кой дегенсиздер мына. Бойлорун эми билбейм, быйылкы кулундар 4-5 айлыктар. Канча? 1.27 экен. 1.27, аха. Эң аягы 1 метр эң кичинекей дейт. Assalamu alaikum. Мына, кулундардын баалары ушундай же болуп турат. Жигит, атың канча? Ат канча? 115 миң сом. Мына. Малга мине турган ат экен мына. 115 миң сом. Жашы канча? Канча? 3 жаш. Молодец, мына 3 жаш, баасы 115. Молодец. Бу айлантканды каякта үйрөнүп алган? Молодец.
Nomerin var mı? Nomer. He. Papanın nomerini koyup koyayım mı? Atası bulacak. He, ayt ver. 0501 93 93 37. Atang nomeri? Mına. Atasına çala veresizler. Bağısı 115 000 so'm. Şef qancha oldu? Qancha oldu bağısı? Baylayın dedi. Satqan bu. Aytmadı qo'shida.